sam vama i svijema Crnogorcima vazda i na svako mjesto govorio, moleći svakoga i zaklinjajući da u mir i slogu među sobom živite. I koliko sam truda i muke od početka do sada pretrpio. I sve radeći za opšte narodno dobro i slobodu, bez nikakve hile i lukavstva, nako s pravijem i čistijem srcem, želeći vidjeti vas i ostalu moju braću od neprijateljskog jarma i zuluma oslobođena. Nisam iskao moje sopstvene koristi i tečenja, nego sam ostavio crkve i manastire i sve crkovne i manastirske i domaće poslove. Zaboravio sam i moju dušu i moje zdravlje, a prijenuo za vas i za drugu braću Crnogorca.